Abantu aba barikuteberezebwa nikigambo ngu kibanza ky'Okwi11/25 omwaka oguhwire baine n'embundu, emihoro, amacumu n'ebindi by'okurwanisa bakakora obutahirizi ahari Police Detach hamwe n'ebindi bitongore omu disitulikiti ya Kasese omu bicweka bya Bunyangabo, Bundibugyo na Kabarore baitu abantu abamwe aba buriijo ahamwe n'ab'ebyokwerinda. Bwanyima ab'ebyokwerinda bakakora ebikwekweto nikwo kukwata abantu aba boona. Aba bakareetwa omu kooti bateebwaho emishango ey'obuzihambuki, obwiti ahamwe n'endiijo nyingi kandi bakatsindikwa aha rumanda omu kihome kya Maruku omu Mbaresite okuhikya na hati. Abantu ab'emishango yaabo etwire neebashomerwa omu kooti y'eidaara ry'okubanza omuri Kasese ningashi Kasese Grade 1 Magistrate baitu barikukwataganira ahari kanyabwengye enkora ya Zoom obwo gavumenti erikwongyera okucondooza. Omu kugarukamu okuhurira omushango ogu bwanyima y'abantu aba okuba bari haihi kuhikya emyezi 6 bari omu kihome, purida wa bamwe abarikujunaanwa Honorable Tinkasiimire Barnabas ashabire kooti yaaba neeyongyezayo omushango ogu obutaguta omu biro bya hare ngu ahabw'okuba aka niko kaire okugira ngu abantu aba batwarwe omu kooti enkuru beetonganeho. And we pray that this adjournment be a short one. Be a short one within the 14 days. Provided for by the I pray so. Nagira ngu nibaija kurwana munonga okureba ngu hakiri hagira abarekurwa aha bwema bwa kooti. Nibwo bwire obukooti erikirizibwa abantu kubarekura yaba gavumenti etakabahozesa. So of course abanyabuzaale babo bantu twabamanyisa rights z'abantu zabo basibe kugira ngu twena nabo tuzikuratire. Tinkasiimire yahamiza abantu aba ngu nibaija kukora ekirikubasika okureba ngu batunga oburinganiza. Aza kuhandikira na principal judge kumugambira ngo abantu abaitu bamara obubwire batakabaga committed batakahozesibwaga then agezeho kusharaho ekyo kukora. Gavumenti aba abantu bakoleho bwangu habwokuba abantu babo mukatukirizibwa muno akono sanga abantu abazaire bakarwara, abaana balekere kusoma. Abanyabuzaare babakwatsirwe nibagira ngu abantu babo tibaine rubanja nahabwekyo habeho kucondooza kurungi rero batunge oburinganiza. Baba kuleta omukooti reka babateeke omukooti mbuga z'amateeka bakaguririze nabali baleta obwakaiso nikunakirora ngu ekyo ensonga akoraki yaho abataine musango bamurekure bamugamba agende. Ekyakasatu bwikiriza agende atunge bonde babemerere bagume nabo nibaruga omu maka. Mako gavumenti etuyambe abantu abo babiheyo kwab'okuba abandi ngoyo mama taina na musango Mbira Josephine taina musango gona gwaliho gwaine. Omuramuzi wa kootegi His Worship George Futindinda yayongezayo kurra kw'orubanja oru okuhikya 27 okwezi okurikwija. Gashako Onesmus turi ahabwe abwa Tayari West.